hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar at Siarto Marian Zauthanpui. Chief Minister Pulaldu Amantun Thla February ni somni achangin Secondary Collection Center SCC Kam Auction Center za so thing shalchwa run pui chan ani don ti asoi het hu hi Instagram kal tlangatar langin Chief Minister chuan so thing sumdong te telvek turin an som atia auction chu cheng somnga achanga chan tur ani ti soin district Agricultural Marketing Committee DAMC tele coordinator baka SCC a duty ten achulangin anbai pui don ti asoibok kumin February ni somni achanga so thing le chan to chungchang hi Agriculture Minister Pupi C Valratan January thla a chanchin bumi te akomna a alo soi to a Minister chuan Sarkarin Agricultural Market Insurance Schemes Nuaya Sarkarin red tour ati chwa to angin so thing chu kezi ya cheng som thuma le ani don atia Mizoram puma khwashang shanga society zaruk somsari panga a to thu soin heng society te hian district shanga Sarkarin arwaman so thing la khom le na tour Secondary Collection Center somnga palia an phur khom don ti soin district tina District Agriculture Marketing Committee in an lo boy pui don atibok Minister chuan so thing chu India ram hun shang an tharna sathu soin abik takin India ram chim lama an tharna sathu soya Sarkarin kutna thoktu te chu so thing an le chan hun turwa man thatharni somni chu ngak sham turin an ngen ati a thlai danga po malak mek ani thu asoibok tun thla ni som pakwa achanga chantur assembly in khom budget session atan start question zasari somli lezia ka chanchi unstart questions somriat pariat alut to Assembly Secretariat achanga thudon danin zona hi sarkar achangin dan siam tur duan pathum alut to a heng te hi Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department Urban Development and Poverty Alleviation Department le Finance achangin ani a heng ba ka hian official resolution pakhat le resolution samriat panga alut to a paper layout tur panga alut to bok March ni somni thleng assembly chut khom tu tura hian ni som pali chung an chu khom dona February thla a voi ni chu in March thla a voi som pani an chu dona assembly in khom chan ni February ni som pakwa hian lar sub general Vijay Kumar Singh chuan kumkhata assembly in khom masaber ani awangin dan pa ngai angin assembly chunga thu asoyang tunchum assembly in khom a hian March ni li a finance sangtu chief minister Pulaldu Amachuan tangka kumthar sangni somni penga achanga somni paruk atana Mizoram summan turwa man annual budget chu phar don ani Mizoram Chalai Christian Paul MGKP in khom voi somli pariatna chu ninga ni achanga bulchan chu lunglon mual lungleya ne mek ania naktuk pathiani zana achiakang Mizoram Chalai Christian Paul Secretary Reverend F Zorin Khuman Akashvani News ashildanin MGKP in khompui voisomli pariatna hian lunglei khopona changariak lu tura in report sang rukdon an ati a hengba ka hian khwalcha Mizoram pon achangin kalya somthum chuang anom ti soin Mizoram chunga kaushan dang chalai po in palai antir ati a hengba ka hian mission field zaipol antel ti asoibok in khompui pandal Krista pasal chate runa hian mi sangria ta changa sang kwa veleng tur wa man ani a pandal extension hi ceiling manga siam ni in pandala hian carpet pha anibok MGKP in khompui voisomli pariatna hian pathian hnai ro ti chu thupui atan thlan ani a achan ni February ni som pathum ninga ni zana changin in khom hi om chanin nimin zir top niya rorel in khom nei ania voin in rin ni le pathian niya in khom om don ani Mizoram Chalai Christian Paul MGKP a hian tun din huna member singa zathum somruk pali omin meichha singkhat sangkwa zariat le pani le mi pa sing thum zanga somruk pani an oma unit zali somli pasari omin bia somkwa pani anom mek ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puanania AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thak le chhiar theyada ani zanin daruk le chanvia Chanchinthar hi puan le ani ang
Mizoram University Alumni Association Mizo President Dr. Henry Zodinlan Napatsuaw chuan Mizoram University chu Mizoram azir na inlian berle rampum huapa chaber pol ani awangin Mizo mipuiten achungcha nga event tamapoi moti asoi voina Mizoram University zirlai hlui intel khom Mizwa in Aizawl press lapa chanchin bumi te ankom na he thu hi soin Mizwa President chuan University Chatzong endigna nak peer visit chu thathar nili achanga niruka Mizo MZU in amachon le don ti asoya heta hian MZU laka mi puiten ngai dan cha an nei apoi mo hle ani ati a nak accreditation chu kumnga dana nei chin ani thule India rama zirna in sang te na chuan apoi mo ber ani awangin kongsang shanga achat angai ti asoya tuna hian kumsang ni sompali changa sang ni somparia chungin A grade ani mek thule A grade emo achunglam ni turin anin buat sai chau mek thua soya kumina changin MZU alu turten CUET an machon zel angai to don thu asoi bok ani CUET hi Common University Entrance Test ania session tharatang hianin MZU kaltlang lowin chumi CUET kaltlang chuanin exam vek angai to do na MZU a zirdu tan chuanin chuta chuanin a than pa lakin syllabus ta poma khata khanin zirlaite Central University shimshima ludu tan bikin MZU tepo ludu tan kami kha an exam nge angai to khata khan an thlin angaya ati tha si tomzat kami ang kha an lut mei turang ayane Mizwa President Swan an Poldin Tirachangin malag na new awom chozel ti asoya program shang huai hot chinani thule ni kumachang khan member te ko khom na an tho chho thu asoya voina chanchin bumi te an kompo an pola in register lo singte la omte an ko khom na ani thu asoi bok chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani